Dobro večer i dobrodošli u još jednu konobu. Moja današnja tema je zapravo izazvana reakcijom moje prijateljice koja živi u Poljanama trenutno i koja je šokirana jednom svojom situacijom, a to da ju je ispred kuće preko noći stigao jedan kauč kao naravno otpad. Evo, pa bi moja tema današnja zapravo bila divlji deponiji, zašto nastaju, gdje nastaju i da li vi nešto znate o tome kako bi to eventualno trebalo spriječiti. Da li ste uočili negdje divlje deponije, da li u momentu recimo kada se toliko radi na toj kulturi odlaganja otpada i kod nas već uče sve te godine šta ide u koje smeće, da sad evo ga ima toliko ljudi da imaju potrebu uhititi to negdje u prirodu, zagaditi i to je to. Najbolje je hititi negdje da ti ne smeta. Tebi ne smeta, smeta nekom drugome. Pa ja se sjećam još iz davnih dana, koje pamćenje služi, po toku dole. Sjećate? Da. 80-ima i 90-ima kad smo šetali kod djeca tamo. Pa tamo bilo svega onda. Od perilica za robu, frižidera, cijela ta neka bila tehnika trula, tamo bilo u onom koritu. Sjećam se ja da je bilo dosta, da su to, onda je bila neka akcija pa se to počistilo, ili tako? Zato sam to počeo pričati, jer se sjećam onda da se nadovežem tu priču sa Žmergotom. Znači, kako meni je bila pokojna Duška Perić, prva susjeda, nije me nagovarala, me zamolila, ajde dođe nam nešto pomoć. Sam bio klinac i onda smo išli to nešto, do par tih čišćenja i fakat smo nešto tako znali to čistiti. Danas... Nema više, ekološka udruga Žmergo se bavi, neću reći svačime nego ekologijom, ali ima i dosta širi dijapazon djelovanja. Nije više da su samo ekološka, ali mislim da ljudi sve manje i manje se brinu oko toga. Razmišljao sam kad si rekla divlji deponiji, najžalosnije što je i morsko dno postalo taj divlji deponij i to je ono što me najviše žalosti. Meni smeta recimo kultura. Kad smo mi bili djeca u školi i imali smo to znači nekako dvorište škole i kada imali smo svaki mjesec jednu radnu akciju kada si pobirao sve što je bilo blatno na podu. Svaki razred je parcelu svoju imaju i moraju održavati. Tako je. A danas djeca u školi, recimo, mnogi idu i u Špar preko kupit marendu, pojedu u istom tom dvorištu, hite na pod i to stoji tamo kao normala i onda oni moraju angažirati eventualno čistačicu ili nekog poslati iz parkova da bi to počistio, jer se djeci jednostavno ne smije, valjda danas reći, ja ne znam šta je drugo, koja je druga pona. Očistite iza sebe ili hitite to vas smeti. Ne samo to, nego da kad bi imali parcelu razred organiziran da moraju nešto počistiti, ja mislim da bi to bilo u tužbi. To je najveći problem. To je druga tema, govorimo sad o divljem deponiju, ne o smetnjima školu. A dobro, to je kultura, ja govorim o kulturi odlaganja. Kultura odlaganja je jedno, a ovo, to je financijsko. Znači ti kad ideš nešto baciti neki otpad, to je veliki financijski zalogaj. Evo, sam ti zna, sad kad sam bio radio taj stan, koliko sam imao, to je moja greška, što nisam imao šutu skladištio u vreće i ovo, nego sam to hitar malo po malo, pa se nabralo 30 kubika toga. Pa vjerni naši pratitelji će se sjetiti da nam prvo video su tu i šizi oko te cijene koje su ti uzeli. I došli su mi ti, ta gospoda, tamnije kože kod mene. I pošten posao smo sklopili za njih. Tako, na obostruko zadovoljstvo u moju štetu. Da, ali znaš li gdje su to oni odložili, taj tvoj, tebi građevinski otpad bio? To je taj drugi problem, jer oni mnogi... To je biznis i onda bace na divlje deponije. Tako je. I ja znam recimo, pardon što prekidam. Ja nisam pratio kamo to nose. Ma naravno. Platio sa računom. To je pametno da si platio s računom, jer ako je jedan trag tvoj, oni će poslije tebe zvati ako recimo ustanove. Jer znam da se vrlo često recimo na Matulskom vijeću pričalo o tim divljim deponijama, kamo se oni stvaraju. Bilo je razgovora i o tome da se postavljaju video kamere na lokacije gdje je najčešće odlagano, jer je to baš bilo organizirano. I to je najveći problem. Organizirano. Neko od tebe pokupi lovu da bi hitilo otpad i na kraju ga šmrkne u šumu. To si i ti mogu, je tako? I imati još 2000 eura va žepe. I preko. Jedan solidan autić, star 10 godina. Koji isto možda za deponij. Malo si pretjerao, ja da prodajem svoje auto, ja bi ga ne bi dala ispod 7, a ima 10 godina. To je druga tema. Druga tema. Biće tema, Marina, koje su to kola bolja od Moskvića?
pripremiti. Moja kola. Je to odgovor? Moja kola. Već je to pitanje. Nešto pitanje, da. Moja su to kola bolje od Moskvi. Ali ja se vratimo mi na smeti. Da. Ševa. Jebi ga. Šta si mislio reći? Ajde, gukni. Šta Ma sam nema, ali gledaj, nije baš deponij, ali gledaj i te službe naše, ne znam koliko su sposobne za odrađivati sve, jer recimo još što odvajamo otpad, nije tema, ali ajmo reći, spomenuti. Odvajanje otpada, imamo onaj bio otpad, gdje kada hitaš kore od kumpira, jaja i sve to, najmanja kanta, ali 2-3 tjedna mi je stajala, tu niko ju nije odnio, znači... A ja, da li samo imam taj osjećaj da one dve kante za odvajanje, da je došao jedan kamion, ja to odvajam lijevo desno i onda sve šprknu ovaj jedan kamion i onda pejao to tamo. Sad, da li oni tamo imaju 100 ljudi gore pa oni sad to posebno odvajaju opet? Aha, pokupe odvojeno, stavio isti kamion i onda gore 100 ljudi opet odvaja. Da. To je, zapošljavajmo. Da. Mjera zapošljavanja. Da, sad ne znam da li je Ma to dobro, ali ništa. to je bila i ona neka priča, sad ja sam već zaboravila pol toga, zapravo nisam toliko informirana u zadnjih 2,5-3 godine, ali ono bila je isto priča, kužiš da je sustav kojeg mi provodimo što se tiče odvajanja tog otpada, zapravo za Marinšćinu nije kompatibilan, jer su tamo nekako drugačije to osmislili i zato je cijelo vrijeme... Mislim da ćemo prepelići jaja, a ne kokošje, pa su nikom... Ma dobro, da, u tom nekom smislu da je zapravo tu nastalo najveći nekakav problem. Ali dobro, ne znam te detalje, nećemo o tim smetima previše. Uglavnom, glavno da smo obradili temu koja zanima moju prijateljicu. Dobro. Koja nas redovito prati, i to moram reći. Pozdrav prijateljici Silviji. Neka prijateljica lajka. I subscribe-a. I još jedan isto veliki pozdrav našemu dobrome i dragome prijatelju Alenu Stefanoviću Đoletu, i Pometa, i veliki si kralj, i... Živio Živio Đole! Živjeli svi. Bok! Ćao.